i minister barim bat MLA barim jong ka jalla ka jongi bat nalongro i state working president jong ka party NPP iba Himalaya Shampliang ibalong ex MLA bat i spokesperson dan inong aiktin jong ka party NPP nga ai kublay ya i perlok bejan ba iba jigor berthong i kumba ilaya thu i job lang hos nem araja khapra tang bahado mentang ampat sngo thu balai irem namar baro na ki MLA nga ini ilong MLA bo phlava namar balai inang lut ya kaktin sipang la kren daga garu sipang la kren daga Assamese sipang la kren daga Nepali te ilong ibriu iba mo iba kacha balai ko ngai i bol bha ia jan bha badu pa bat menta kasni tharai kene ke jingyalang ro bakat ni klem poi prakha ni snau thu bol na pedeng jong phi ki biasa shati jaka ki bia jangai ya jangai tang bakat ta ro phi poi hang ni nang ba ka jing i ya iba jigur bat kum joro ya ikan didit jongi ngai ku play ya iba karnes so shang ibalong ex MDC jong ko mau perwat iba dengdo ngai ku play khamtam ya iba HL nong siang ibalong i ex MLA bat i chief advisor jong ka party ki jongi hakani ka constituency ngai ku play ya iba Cardinal Soshang ibalong i working president iba pen ya kani ka jingyalang ngai ku play ya ki nong kit kam shirhem jong ka party jongi haka ne ka motion road block nado ki women front hado ki youth front ki farmer front bat ki way bat kapakarpang bat kapapongsan na ay kublay ya pi ki riurang bat ki bayawan Dr. DRL Nonglay kilay adon menta kasni hamne tongin ay kijing tap ti ka bajam kung kijing pediang burong tam ya kito ki pajudan bat kapati NPP ke jongi tenakaliang ke jonga ngandam keren pan so sibon ya kay ki baladep keren kini ke riurang bat Henry, gum menteri badan hak sarkar. Nakwa ihiban pensyai. Ya katto kat neki kam. Kiba ka sarkar joki. Kalklek hak ni constituency bat hak kejeltahi berokut. Namar kin konjubun. Kiban saukan. Kiban keren. Namar kiban saukan. Kim gibru na agajing pai kim ju pai ya ka ki kam ki babha kenapa ka daw katto katnik ki development lamit kita ka rock kapar kabalawak kapo kan kita constituency kaba tarai piti kilaya iki borok yetip kede ke port slap mar kum kitip ha kede kamtam ni konstituensi 30% kinong song shnong tidang dei kinong ret tiye don kam yo slap kamtam na kunta ka ret kariang joni tekin dia nya kwa ban pau nit borok sikata ngi mau habang it kren ya ki district ki badang sadil situ kau an ka wait kita ki district ki badang schedule hak kita ki development kombong itu ba mo kin menit san post nem kala yai lengti kene ke jalla ke jomi shimok ki jing angnot jong kinong song sinom jong kene ka district kiba ya karpat na kapor haki snem kibala lek
Mensua bon na prem nang ne tharai ladangi perkhat bangongin lek shasor bon ki bala artatir manai namar balai la siam jungai kata kasor hadu kata nakadaw jong kajing sidiu jong usurok ban nakadaw ki development ki sakot tang hati sor kim tham ju poi chado chene Hoi ki poi katu kan ni hado hanong son tong ka district headquarter tang la rangi kren pat chado semau sindut pilong dang dunarha Henry haden ka jing simpi jong ka sarkar MDA ha ka jing alam jong i chief minister badon burong jongi isar Konrad K Sangma tang ha kini ki nyau krasnem ki balale pilayo iti ya ka jing kiu jong kene ka thai la rangi phai hati lenti ki singking nga tharai menta ngam ong bala biang lut dan doni shibon ki jing duna Henry milayo i ka jing kiu milayo i ya ka jing poi jong kine ki surok lene ki lenti ki singking na kata kadaw kilawan poi sa kiway ki development bat kalong ke jing kerku kabahaduk kata ya kene ka thai lengba kene ka sarkar MDA ni siap ko kumbaga ang menne thang ne don 30% kidang dei kinong rep ni tip hi kum kilong kumelong pa pisau tho ba ya ka jing ya ka jing sutom kum kinong rep ndai ka basok panlong nong rep Pan nakata kadaw pikwa ya ba ki khon ki jong pi pa pin pha ya ki shaki school pin pha ya ki shaki college nang bala shai la shiski kin nang kin start kin yo kam ka ba kham ba kin la ban pen piang ya ban pe ya ka yen kesan namara ka ni ka juk ka menta ki khon jong pi kin nam la sho ban ke step kum ba phe ma pi kin nam la sho kan ra mo pi kum ma ra ma pi ban le trai salang kha na kata kadaw midon kam ya ki school ki babiang midon kam ya ki college ki babiang katnot nem bila up banyo ya ka college ka badutong Henry ha ka sarkar MDA ila dep sanction ya ka college ka badutong ha kani ka thai dai nem dai la dep sanction ya ka college ka badutong menta mensua ki khon na ba ki ong ki ki pa mai ngala dep pas ka matric menta ngakwa ban teng ya ka jing pule tamba piknik pa khon hang no pin lei nga ple de nong son nga ple de shilong tang hang ta piknik pa kila sio do musim namar balai pan pa shado shalong son pan pa shado shilong nei ka basuk ka jing lot ka ma he hap wa tin wai hap siu man pa jing erap pan lau nai kam nei ka basuk Henry kene ka sarkar ka yo I ya kene jing he jong pi na kata kadaw nila sanction ya kene ke college hang ni hamau pengkut menta ikut di jong pila syai la sisni kakam galas dang Muslim ngin pendat ya kene ke college nang bagi kon di jong pi tin nam hap sho ban le chedo shnong ston tin nam hap ban le sho shlong ban le wa ya ke jing nang di start manu ba poi perpat ba hapo hang ni hapo mau pengkut kan poi kata ke artificial football stadium tarai bon na pedeng jong TV dan yo iya kita ki artificial talk tang hapok TV 4 jupoi perkat namar balai ku mamau menne ki development ki sakut pe hasor ki kut baja shillong ki kut jowai ki kut hapok tura Henry hakane ke sarkar ni kwa ba ki thai nong kundong tingkiu na kata kadaw mila de sanction ya ka artificial talk hang ni hapok rayangdo Kila ada sanction, but kakam kan sedang no. But indoor hall, indoor stadium, namar kumbalong menta. Lading ikwa bang yelek kai, kidon kijing yelek kai, kimlong man yelek kai habar. Tenang kata daw, kidon kijing yelek kai, kidon kam indoor stadium. Ya kataro ada sanction, kami apa mau ikut. Kan lo senem bilaya wan kilo ramba nang ni nak ada kepai. Namar kajing ka syaikat ketuan kedai ke badon kam tam ke pokong san tam ke jing jong beliau na kata ke daula kan dos nem
Chuan ni na kuntaban pentiu patau grade ya ka Senduli Sub Center sa ka PHC na 1 ki application na ka por sa ka por na ka way ka sarkar sa ka way ka sarkar Henry andala poy hakane ka sarkar nila dem sanction ila dem top tender pan upgrade ya ka Senduli Sub Center sa ka PHC muna menchua ka Sub Center don doktor don tangiwe inos bat kato kat ni kejing sumar ha ka PHC minta kindon ki doktor kindon ki nurse kindon ki jingkia ada syupau jingkia dara pinwan pinyo ya kejing sumar kindon kamsho bandek syaki hospital bat nang ban pengkiu ya ke sports niyo iba ke sports ka ka way nakalat ban ra ya ke burung nagadagadaw niyo bo ya kata ka grassroots football center hamni kapo Senduli hamni ni ai training ya ki khon ke badang ret nang bakin laban pentrain ya ladi ha kecing ya lekai but ke sarkar ban ai mensim ya ki be ki pak nang bakin support ya ki khon ni yo i ki khon samla jong ke jalla Meghalaya ki dong ke badan sapha ni yo i ya ki serta ki batak yo kat prasnem ia lekai ba lada hal po snong le po blok po district kan ba hatin nak cross kat yo kat prasnem tidak la kaja namar bare namar ninyo ya ka support lada ia lekai la shine ia lekai ya ka jalla represent ya ka jalla ro ninyo kam yo jam panang banai mensin ya kum kide ke samla ke badan sat aku ni lekai banai mensin ya ki lokbe pa ki support ya ki thon nila pas ya kata ka ai kata ka polisi ba uno usamla lane ke samla kapanwan yo medal ka kijing ya lekai apa ka national game apa ka Asian game lane kata ke Olympic ke para Olympic lada ki yo medal kim don kamban tho exam directly ke sarkar kan ai kam sarkar itu directly don kamban tho exam don kamban le kerpati ya mele don kamban le kerpati ki minister tang pisu yo medal wan ra medal nin ai kam ya pi ni la dep ai kam ya we usam la wan ra medal la national game ha kan usdam bala dep na ka te ka thang riboy ni la dep ai ya kata ka order bo join kam sarkar no but bon ki madan ya lekai ndai tang yang do bat mau tekut hado bila sanction ro sa undang sa Senduli bat entah ter ban penba ya kini kimadan ya lekai but yitep pilayo i bon na pedeng jok yang ne ki badan but ki self help group ki badan bat ki village organization ki don ke cluster level ke CLF ki don ki society bat wat minta kene ke jaka bagi ye group bala panjai dan society